all for being here bright and early this morning to attend to the special occasion of the inaugural flight of ZET Air departing from Curacao to St. Martin. As you may know, as of June 1st, 2025, CAF officially discontinued the use of the traditional water salute. This decision reflects our strong commitment to the sustainability and responsible water use. While we respect the tradition of salute that has marked the many inaugural events, we are proudly introducing our new environmentally cautious gesture, the Soaring Siren Salute, performed by our CURE firefighter trucks. This will take place today for the first time upon ZET Air's departure at 9 o'clock. Thank you all for supporting this journey towards a greener airport. I would like to now acknowledge several distinguished guests that are honoring us this morning with their presence. We have the Honorable Minister of Governance, Planning, and Public Service, Mrs. Kimberly Liu Yantai, representing today the Honorable Minister of Economic Development, Mr. Middlehoff. Also today with us, the Minister of Justice, Mr. Shelton Hato. We have also Mr. Digno Puriel, Secretary General of the Ministry of Traffic, Transport, and Urban Planning. We have with us also Mr. Ruelo Grigori, Secretary General of the Ministry of Economic Development. Also today with us, Mr. Michael Rugenberger, Chief Operations Officer of the Curacao Airport Partners. We have also Mr. Julian DePro, Commercial Manager of the Curacao Airport Holding. Mr. Rene Werkel, Chief Executive Officer of ZET Air. Also Mr. Hugo Clarinda, Deputy Director of the Curacao Tourist Board. And Mrs. Anushka Kova, CEO of the Curacao Hospitality and Tourism Association. Thank you all for honoring us with your presence. Now, ladies and gentlemen, let's proceed to the speeches for this wonderful morning. First, I would like to welcome the Chief Operations Officer of the Curacao Airport Partners, Mr. Michael, to greet and share a few words. Ladies and gentlemen, bonjour, good morning. It is always difficult to have a speech after such an eloquent, nice lady who is perfect in communication, but I try my best. Actually, seeing all of you here at this time, I'm happy because I had challenges in the morning. 7:30 to be here, it's a real challenge for me. Running an airline, it's even worse, it's even harder. And I had a brief talk to Rene Winkel, who established an airline in 2000, the year 2000 here, with a small Piper aircraft. And since then, he developed his business. And now, when we look down at the aircraft in 5, he's flying with a jet engine aircraft, which is a Embraer 140. This is a real development. And running an airline is a real challenge. You have to be punctual. You have to deliver constant safety. You have to deliver a good service quality to be successful. And ZET Air has contributed to the country's development largely, connecting the islands one by one, delivering continuous serving for 25 years. This is a real challenge. We are happy here now today. You see another aircraft, please look to the right side. One of his 8 aircraft currently in service, the Saab 340. So coming an engine aircraft into a fleet is a huge challenge. And we are thankful for him, the airport, the aviation industry, the passengers in the country. As Saruya said, we will have sirens today. I think it's even better than a water salute. Why? Because it gives a loud appearance to a new service. Thank you very much, Rene, for bringing your new service to us. Please welcome Mr. Julian DePro, Commercial Manager of the Curacao Airport Holding. Damas y caballeros, buen día. Espero vos altura en chance beber coffee. A mí sí. E die doos também. René van Winkel, va bien. Big things, a trove.
Damas y caballeros, para mí es un honor grande haber manera Commercial Manager de Curaçao Airport Holding para Atinanan, a Trope, país está inaugurando un vuelo, no solamente por visa St. Martin, pero está posicionando Curaçao a Trope de mapa caribense fuertemente para negocio, para turismo, para conectividad. Entonces aquí, junto nos hace aquí, un caballero pode mostrar coragem, diversão, walk the talk, pero também meu amigo colega não, o suporte de nos ministros não, e também a bendição de estar em essa mais bonita de Caribe. De que visa venir René, suerte, força, perseverança, na Curaçao Airport Holding também vou ter um partner, seguro se vou ter gana de bater em um mundo mais grande. Caribe. Un fuerte abrazo a tu deseamos también un dulce día. Wilco, the Chief Executive Officer of Zep Air, to share a wonderful few words with us this morning. Thank you. Thank you for being here. Mi nombre sama dari Otto Nagapapya Pinakabes di speech di gente. Respect ng distingui, autoridad de gobierno, miembro de prensa y los estimados partes ng ating aeropuerto. Buen día. Haber un momento histórico y de orgullo para nuestra aerolínea. Con obvia alegría y gratitud, nos da inicio a nuestro primer vuelo inaugural de ZR. Por Curaçao para el motorista de St. Martin. Con los miembros más nuevos de la flota, nos enviarán 140. El momento aquí no es simplemente el lanzamiento de un ruta nuevo o la introducción de un gobierno nuevo, es expresar una visión, colaboración y un compromiso para fortalecer la conectividad en la región del Caribe. Nos expresamos más agradecimiento a la autoridad de dirección y Curaçao para la confianza, guianza y apoyo incansable. Todos ustedes tenemos más fuerza y energía para hacer el servicio nuevo aquí en la realidad. La directiva y team del Aeropuerto Internacional de Curaçao, muchas gracias para el recibimiento cordial, para hacer con nosotros para garantizar una operación sin problema. Nuestra honra de forma parte de nuestro cielo y nos espera de conseguir crecimiento. Los pasajeros dan muchas gracias para viajar con los aves y para que debemos. Y más importante aún, a los team de ZR, que tenían una institución personal entera, planificadora y urgente tras cortina, con pasión y determinación a hacer objetivos. Vos acá una idea de una realidad de una pista. Que en Brechen cuenta no solamente como avión, a un símbolo de lo que va a ir, más ruta, más confiabilidad y más manera para conducir isla y los pueblos del mundo. Mientras nos lanzamos en el capítulo nuevo aquí, nos queda comprometer con seguridad, servicio y excelencia en un nivel alto. En nombre de ustedes, la ICR, muchas gracias. La consulta va junto y va guiando. Muchas gracias. And last but not least, please let's welcome the Honorable Minister of Governance, Planning, and Public Service, Mrs. Kimberly Luyenta, who will be speaking today on behalf of the Minister of Economic Development and the Minister of Traffic, Transport, and Urban Planning. Welcome, Ms. Kimberly. Estimado presente ng buen día, bon simang, bendición, honorati para adelante, cercaboso na nombre de governo de Curaçao. Ka un gran honor y placer para mí para aqui ng ave na nombre de nosso governo para celebrar un momento histórico, el vuelo inaugural de ZR entre Curaçao y St. Martin. Me estoy sumamente orgulloso de mirar el logro tan bonito aquí. No solamente como representante de gobierno, pero más ainda como un gente que quiere de nos mes gente. Tem o poder de ter uma visão clara e bom definir e tem o potencial de meu país para crescer e seguir alcançar coisas tão grandes. ZR é uma aerolínea que a seguir desenvolver
e cresce com o agora nanta expandir o esquema para brindar mais conexão e oportunidade para as duas islas. Awe, oficialmente a aerolínea de agregar ruta mais. Entre otro, un brug aéreo entre dos islas caribenses que lo conecta gente con otro y sigue fortalecer el lazo entre los dos países aquí. La ruta nueva aquí te abre porta para más personas bien experienciar el tesoro de las dos islas. De otra banda, la ruta nueva aquí también unifica más opciones de viaje y mejor conexión para el pueblo de Corzão, tanto para estar de viaje para vacación o para viaje de negocio. Me que agradecer de coração o time de manejo e o personal de ZR por meio de uma dedicação e visão a lograr para ZR seguir crescer e alcançar horizonte novo. Estou contento e entusiasmado por acompanhar vosso riba e vuelo inaugural tão esperado aqui mês aqui. Em nome do governo de Corzão, que deseja ZR e logra mais com a conexão nova aqui e vou ruta nova mais seguro. Marcha para bem e bendição.